米多伦的鲁米阿米阿，祈祷每一天。Rumakat do sakaji urip a lalan， 奔走生命的道路。Sarigaka mapulung， 平安。Malazai kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Itlemak sakatusa atsifang tusa pulo palu atusir suasa。Mapahapinangay ito iso kako do sakaci urip a lalan. Unika ira iso a mikapot i takwanan i o saka talamaan no lipahak ako saan。使徒行传第2章28节说：“你已经指示我生命的道路，你的同在使我充满喜乐。” Sarikakao mapahapinang to no kawas kita to sakaci ulip a lalan ato mikapot cingra ititaanan a rumakat to nini a lalan ura saka awa ay to ko katalawan ita nauhani mi patsafay ititaanan ko lipahak ato rihatay no kawas a talaayaw kita a rumakat。上帝已经指示我们生命的道路，并且他陪伴我们一起走这一条路，所以我们没有什么好惧怕的，因为主的喜乐和平安伴随我们奔走这一条路。Mi dolen kita， 我们同心祷告。Tapangau mi kansya kami i diswanan， nauhani Mararit kiso ami cuker ami sama i tamyanan. Tak tanuteg ko falutsot niam a matumes ko lipahak atau rihatai a tara ayaw a rumakat to sakaci urip a lalan。主啊，我们感谢你，因你总是扶持帮助我们，使我们有坚定的信心，充满喜乐和平安。奔走这条生命的道路。Pakai ni i tahamanay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。